Prethodnih dana Trebinje je bilo centar filmske umjetnosti i naša Marija Vujović priča upravo u nastavku o tome. Marija, dobro jutro još jednom. U Trebinju je prethodnih dana sve mirisalo na Mediteran s pravim razlogom i povodom jer se održavao 9. festival evropskog i mediteranskog filma. U Trebinju je na nekoliko lokacija na otvorenim scenama brojna filmska publika uživala u kvalitetnoj selekciji filmova, pa smo odlučili da sa čovjekom filmadžijom iz filmskog svijeta iz prve ruke popričamo i da vidimo kako je to bilo iz njihovog ugla, kakve su ocjene festivala, a zadovoljstvo mi je da predstavim i ugostim crnogorskog reditelja Aleksandra Vujovića koji se premijerno predstavio bosansko-hercegovačkoj publici sa filmom Duga. Aleksandra, najprije dobrodošlica, kako vam se čini Trebinje? Je li zaista ovo pravi mediteranski štih? Marija, dobar dan. Hvala vam na pozivu i zadovoljstvo je moje. Dakle, jako mi je drago da se na jednom ovakvom festivalu u jednom predivnom gradu kakvo je Trebinje prikazuje premijerno, dakle, moj film Duga koji zaista u biti odiše jednom mediteranskom pričom. Cijenim da je u tom kontekstu film tematski, dakle, drugačiji, a i stilistički, tako da mi je veoma, drago što je premijera ovog filma upravo na ovom festivalu u Bosni i Hercegovini. To je kratkometražni film. Govori jednu toplu porodičnu priču bazirano na istinitim podacima, istinitoj priči, tako da kažem. Koliko se današnja publika zaželjela takvog filma i takve priče? To je filma koja u suštini neće da napravi nikakve tektonske, dakle, pokrete u metaforičkom smislu, dakle, naravno, a pritom ima sve one dramaturške elemente koje jedna narativna struktura treba da ima da bi funkcionisala. Film je naime inspirisan knjigom prestižnog italijanskog umjetnika Gaetana Grilla u kojoj on govori kako je odrastajući u jednom mediteranskom selu sredinom 50-ih prošlog vijeka prepoznao u toj najranijoj mladosti, prepoznao svoju životnu vokaciju, dakle, putem jednog prirodnog fenomena. Dakle, to je zapravo jedna mala priča, ali velika, dakle, za jednog dječaka koji se prvi puta u životu susreće sa dugom, pritom ne znajući šta je u stvari to, jer je do tog trenutka nikada nije vidio. I ona je na njega reagovala tako kako je reagovala, dakle, da sada ne govorim, dakle, kompletnu narativnu strukturu filma, ali zaista cijenim jedna priča koja je, ponovo ponavljam, tematski potpuno drugačija u odnosu na ono što se obično tretira u našim filmovima i valjda je zbog toga film do ovog trenutka imao tako dobar međunarodni plasman na festivalima širom svijeta. Da sad zagolicamo one koji nas gledaju da to bude kao najbolja pozivnica da pogledaju film Duga. Ja ću reći da je meni najjači utisak bio kako je sve dočarano bez riječi. Glumci ne govore u filmu, ali njihova mimika, muzika, ambijent, sve to dočarava ono što treba i priča priču. Koliko je rediteljski to teže ostvariti i postići cilj bez govora? Upravo tako. To je zapravo još jedan od izazova sa kojim sam se kao autor, odnosno reditelj, suočio u procesu realizacije ovog filma. Dakle, sami ste kazali, film to mi je bila namjera od samog početka, dakle, od onog trenutka kada smo ušli u izradu scenarija, da jednostavno kompletnu tu priču ispričam iz vizure upravo petogodišnjeg dječaka, ali gdje neću koristiti dijalog, gdje ću koristiti ono što su njegova subjektivna osjećanja i njegov subjektivni doživljaj, dakle, svijeta koji ga okružuje. I to je još jedna od karakteristika, dakle, ovoga filma. Cijenim da je dakle, ispričati priču samo slikom u pokretu, koristeći, dakle, atmosfere, glumačke radnje koje su malo drugačije u odnosu na kada imate, dakle, replike, odnosno kada imate dijaloge u filmu teže nego što je to slučaj
dakle, kada imate dijalog. To je sa jedne strane. Sa druge strane, prvi put sam radio sa dječakom koji je uzrasta između 5 i 6 godina. Sad želimo Dugi da postiže i dalje uspjehe, da se prikazuje na brojnim festivalima, da je vidi što više publike, da film živi. A moram, Aleksandar, za kraj razgovora da vas pitam, šetali se Trebinjem ovih dana, može li možda za neki budući vaš film ovdje biti set? Kažu da je Trebinje zapravo scena na otvorenom. Cijelo Trebinje, imate takav utisak? Apsolutno imam takav utisak, dakle i Trebinje i kompletna ova regija su zaista predivni. Kažem, ja sam prvi put u Trebinju i dakle okolina koja me zapravo dočekala prije samog ulaska u grad, dakle priroda je zaista božanstvena, kao uostalom i cijeli Mediteran. Dakle, Mediteran kao mjesto u kojem su se ukrstile i zapadna i istočna kultura je u stvari jedna dodatna vrijednost, jedno dodatno bogatstvo kompletnog ovog područja i cijenim da pogotovo ljude koji se bave umjetničkim stvaralačkim radom može da bude samo jedan dodatni resurs, čini mi se neiscrpni za inspiraciju i za stvaranje. Onda vas čekamo sa filmskom ekipom sljedeći put. Hvala vam za ovaj razgovor. Hvala vama. Toliko od nas za ovo javljanje, za ovu priču. Nadamo se da je preporuka prava. Pogledajte film Duga, ali i neka od drugih ostvarenja prikazana tokom 7-dnevnog festivala evropskog i mediteranskog filma ovdje u Trebinju.